大家平安，jauh-jauh tu suah kajam naman, nama kajinana sulibat. Saka tu suah kajam naman, nauruja supui na kai no cemas, imazai tua vincikan Yohan na tigami a shika masan tirul. Imazai tua ita suratan, imazai tua ita kayan patu sepata kayan. 约翰三书1章1到4节。Dia kena nama san curu semanti kami akan danusu nati kayu. Aku sini kiliwa ka paulida aku ali. Tisuna aku sini kiliwa ulasuna nasulivata pituasu kina kemuda-mudanga. Sasu kana pupicul asu kina cawa-cawan anamaya tu asu wawaka na sulibat ayakena inuri ayatua izwa markata vteka na manteza paskelang tua patara tisung tu kipararain sun tua ka uridana turu anamaya tua su pinasusuan tua ka uridana turu apitua su shikudana nga aya au na marewakan na rawats. Nakaanga no taparawas tu aku revan no remanda kentu pasususu tu kaurida na turu amarakaku alat. Aichu kaino cemas sinwi chike mazai tu 约翰三书imazai tu 1章1节到4节。我是长老，我写信给亲爱的该友，我诚心所爱的朋友。亲爱的朋友，我祝你事事顺利，身体健康，正如你灵性健全一样。有些信徒到这里来，告诉我你对真理忠诚，一向以真理为生活的中心，使我非常高兴。没有别的事比听到我的孩子们都生活在真理中更能使我快乐的了。Acu kai no acimat. Sakatu suah kajam jaman asini putarwan dan店，在真理中共处，在真理中共处。每当有人要受洗，我在洗礼课程中都会提醒，教会团契生活很重要。有时可能要牺牲一点个人时间来参与，不过在这个强调个人主义的时代，这项要求似乎变得有点难以执行。再加上新冠肺炎疫情的影响，如何在保持社交距离的新常态中，使信徒之间安心互动，增加情谊，也成了教会的挑战。牧者当然期待信徒之间都能相处融洽，可是每个人都有各自的背景，难免会因彼此观念、做法不同而出现张力。这时候如何按着福音真理而行，正是我们要操练的功课。换个角度想，说不定我们也成为别人操练信仰的对象。当我们明白这一点，或许能帮助我们学习接纳不一样的人。不论如何，总是感谢他们，让我们能更贴近耶稣基督的心意。喜那亚点丁都错个点点们，让我们能够更贴近耶稣基督的心意。喜那亚点丁来听了呢，不灵啊灵啊，他们那些把这个点拿什么，哎呀，跟那把什么了，都错个点点们，阿信把给你们那么点点。为了基督福音，我愿意放下自己的身段与人相处吗？为了基督福音，我愿意放下自己的身段与人相处吗？现在点点都说，大概那湾阿鲁达，kini menam tayau latinana remaluai latinana gemalu kini menam ayakana pasamarau saka kainuri。和平的主，谢谢你向世人显明你的恩典。愿基督徒能成为你与世人沟通的桥梁，好让福音真理在我们中间显现，并为我们带来美好的祝福。奉主耶稣基督的名求，阿们。
mali tu so kajaman-jaman na makaitina na misada-selanga patsung sumupu armaloi to kai no semas lamunana takamalang lamunana tadelut taitit taidete to mana warung no semas saya kana pasemarau lamunana suliva tu so ta kai ne davan ayakana pasemarau taja ping an